Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Cümek. Bugün Bazar Rayonunda Barbat Mescidde işlep, o'sha yerda yashab yotamiz. Shu miskinlar suyib, fond tomonidan shu uy solib beraylik deb demirga ko'tarib o'tadi. Shu solib berayotgan bizning taqsimlarimizga yaqin rasiyat ishlayotgan bizim bütün tasmalarımızga Allah razı olsun. Daima işlerinde bereke versin. Kılakan, yaşlılık işlerini Allah Teala kıyametine özürlerini versin. Şunday yaşlılık demelerinde götürüp elge cütka hizmet kılan yaşlı insanlarımız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala'ga çeksiz maqta olur. Peygamberimize salat ve selamlar olsun. Bunaki miskinleri suyu fondundan Allah razı olsun. Şundağı baldar, şunda chet elde işlep жатқан, Россияда işlep жатқан bizim bir tuğanlarımız жақсы демилгени қолдап, şu ejebizge, бұл ejebizindeki baldары Allah razı olsun. Bu eje 2 yıl medresede okugan, şunday bir namaz kılan ejelerдің biri, baldары da namaz okuydu. Bir balası bizden cümlelik taksırız, bizim meçhitte azan aytады. Şu жерде meçhitte тазалап, қарап, işlep keletkan, şu bilesime kıynalıp yaşap atkan ile. Şu fond tarafından jardan berip koysanızlar öte sonun болады, öte жақсы болады. Sebebi degende bilesizler kim bu dünyada bir musulmanın muhtaçlığını çıkarsa Allah Teala'nın bu dünyadaki jana ahiretteki muhtaçlığından kutkarады. Kim bu dünyada bir adamdı kıyınçılıktan çıkarsa Allah Teala kıyamatın kıyınçılığından çıkarады degen Peygamberimizin hadisleri var. Buna ушул hadistin негизинде bir жақсы bir tuğanlarımıza jardan berip koysak, Kuda kalasa söz Allah Teala'nın jardamı geledi sizlerge. Bundaki şu ejelerge Allah razı olsun. Şunday kança жылдан beri kıyınalışıp, şunday bir muhtaç bolup yaşap keletişet. Şuga jardam berip, kömök көрсөтүп koysak, öte çoң соо iş болот. Kuda kalasa biz de kolumuzdan gelişince jardam berip otabız. Эми мына демилге өтө сонун демилге болуп атат. Себеби үй салып берүү бул анча-мынча адамдын колунан келе бербей турган иш. Мына ушул ишти аткарып аткарсыздар. Рахмат сиздерге. Аллах Таала разы болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün Bayımız ayında yaşap жатқан Қаламбек уулу Cümeyke miskinleri suyu qoğum tarafından uy salып berебиз деп жамаат келип отурат. Бул Қаламбек уулу Cümeyke буга чейин атасынан жашында ажырап калып, булар ошо балдар үйүндө чоңоюшкан. Экинчи топтогу инвалид бала. Буга чейин ушул ФАП зданиясында булар ушул жерде башкалык кылып апасы менен жашап келишти. Андан кийин азыркы абалын көрдүңүздөр. Бул баланын азыркы мезгилде үй бүлөлүү, бирок ушунча дагы жашоосу өтө татаал болгондуктан ушул мискиндердин сүйүү жамааты ушул үй бүлөгө бир жардам берсек, көмөк көрсөтсөк, мусулмандын бир күйүүсү катарында колго алыш кылсак деп аракетке берекет кылып ушу аттанып аткан мезгили. Кудай Таалам ушулардан өзү разы болгон болсун, иштерине ийгилик береке берген болсун. Assalamu alaikum. Hurmatly miskinler suyu cemaati. Allah Teala'm razı olsun kılgan işinizden. Ki Rusya'daki chet mamleketdeki ballar büt işleşip, şu Cumabek'e uy salып berебиз деген демилгени көтөрүп чыгып атабыз. Allah razı olsun bu Cumabek dagındaki özü ikinci grupa invalid bala özü ayalda бар, ayalda төрөйүндө калган, үй жайы жок. Бул эженин 2 баласы бар экен, bir баласы бул үйдө калса, bir баласы мына ушу үй салып берсек иншалла өтө сооп. Cumabek ушундай bundan buyakında kıynalıp şunday kıyınçılık men yaşasa, bundan buyaka Kuda kalasa özünün uyunda, özünün bala çakası menen, apası menen жақсы yaşap kalsa inşallah. Bardı bu suyuna öz Allah razı olsun. Yaşken Allah razı olsun, daima sizine dərif olsun, mаңдайыңа rahat olsun, geleceğin olsun. Uşu bizge uşuğa muhtaç adamların, invalidlerin aldın aluşu iyi sala dep deyin götürsünüz. Denginiz жақсы netelerge, жақсы nemelerge
жаман көздөн, жаман жактардан сактасын, курулай домоттарынан сактасын. Алла ушуңа ыраазы болсун. Алла силерге дайым эмне максатыңар болсун, максат ойлоруңа жеткиле. Ушинтип биз начар жашап ушу инвалидтерге жардам бергениңер үчүн чоң рахмат. Аллах өзүңөрдү дайым өзүңөр жарык болсун. Assalamu alaikum, hurmatly musulman bir tugandar, Rossiyada иштеп жүргөн биздин фонддун жетекчилери жана өкүлдөрү. Ушул жума таксырыбызга ушул иш-чараны баштап атабыз. Ошонун негизинде биздин фондго колдоо көрсөтүп, дайыма биз менен бирге болууңуздарды суранабыз.